Вот так вот под прикрытием работают наши сотрудники ОБДД. Не волнуйся, шлака. 23 мая, среда. В целом все Asır ne olur? Gel. Неге? Böyle bir şey yok mu? Böyle iş var mı Nege'de olsun? Var. Böyle bir işin görmeysin de. Nege? Gönül lan. Sebep? Gönülüm, dergi gelip toz bosok, bizdeki devesek. Bak. Ne bu? Неге андай тұрасыздар? Біреуін қорасың, астында бекіне ал. Kim bekin turar? О, машинаңызға қарабайсыз ба? Murat da yolda. Бұл жол бұл. Жол деп мынаны айтады. Сіз алып тұрасыз. Тұра? Gelinize. Жолдаш ne yapsın? Аты жөніңіз кім? Аты жөніңізді айтпаңызшы. Kimge? Маған. Ne sebepten aytam sizge? Мен талап қылып атамын. Ha? Kimsin? Ne tozdun mu seni? Bizdeki dedim mi? Тосқан жоқсыз. Hasır işte kedegen yok mu? По первому предъявлению Kete veriniz. должны удостоверение свое предоставить. Кімге? Маған. Nege? Мен сұрап атпаймын. Jo sen kimsin gelip al sıra kadar? Мен жарамын, Sen- Кыргызстан жаранымын. Prokurorsun mu? Ce sotsun Мен mu? Кыргызстан жаранымын. Ha? Атыңызды Gelip айтып alıyor şimdi bölge öğresin mi? Атыңызды айтып қойыңыз. Ben atım Kanat, familyam Kuşbakım. Обол 060. Ha oldu da. İşinize Bana ver. ilgili. Böyle işin çok olsa. Машинаңызды мындай жакшылап коюп коюңуз. Sen böyle işin yok olsa nereye oturup al? Машинаңызды жакшылап коюп коюңуз. Sen bana atın olmadı. Машинаңызды жакшылап коюп коюңуз дейм. Хорошо? Кандай дейсиз? İşiniz tıkınımızda. Ишиңизди кылайын. Ооба. Камераңыз иштеп атабы? Ооба. Болду, кеп жок. Al barışın.